Ikipe ya Rayon Sports yasabye Ferwafa kwisubiraho ikemeza ko ayo izasohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sports yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa isaba ko yahindura umwanzuro yafashe w'ikipe izasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika. Ibi bikubiye mu ibaruwa Rayon Sports yandikiye komite nyobozi ya Ferwafa irafashe icyo cyemezo n'ibaruwa H. Innocent ifite kopi ndetse tariki ya 28 Kanama 2020 igezwa kuri Ferwafa kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Nzeri 2020. Ibi ibaruwa Rayon Sports yanditswe mu gihe tariki ya 31 Nyakanga 2020 aribwo inama ya komite nyobozi ya Ferwafa yateranye yemeza ko ikipe ya AS Kigali ariyo izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup ya 2020-2021. Bimwe mu byashingiyeho Ferwafa yemeza ko AS Kigali ariyo izaserukira u Rwanda harimo nuko mu ngingo ya kabiri y'amategeko y'igikombe cy'amahoro cya 2020 agace ka gatatu avuga ko ikipe izegukana irushanwa ariyo izakina CAF Confederation Cup y'umwaka utaha. Icya kabiri cyashingiweho ni ukuba amabwiriza ya CAF Confederation Cup yemejwe na komite nyobozi ya CAF ko kuwa 19 Nyakanga 2019 agomba gukurikizwa, akaba yemeza ko ikipe yegukanye igikombe cy'igihugu ariyo yitabira iri rushanwa. Ingingo ya kane y'ayo mabwiriza mu gace ka gatandatu ivuga ko mu gihe habaye impamvu ituma irushanwa ry'igihugu ridakinwa, federasiyo y'icyo gihugu ifite uburenganzira bwo kohereza ikipe yatwaye irushanwa riheruka. Hagendewe kuri izo ngingo, komite nyobozi ya Ferwafa yemeje ko AS Kigali yatwaye igikombe cy'amahoro cya 2019 ari izakina CAF Confederation Cup ya 2020-2021 kuko irushanwa rya 2020 ritigeze riba. Ububasha bwo gufata iki cyemezo komite nyobozi ya Ferwafa ibuhabwa n'ingingo ya 33 y'amategeko shingiro yayo yo kuwa 8 Nzeri 2018. Rayon Sports ngo yararenganyijwe. Mu ibaruwa Rayon Sports yanditse yasinyweho na Munyakazi Sadat, perezida wa Rayon Sports, yasabye Ferwafa guhindura umwanzuro yafashwe na komite nyobozi kuko ngo ari umwanzuro basanga wararenganyije ikipe ya Rayon Sports. Muri iyi baruwa Rayon Sports ihamya ko amategeko agenga umupira w'amaguru mu Rwanda adateganya uko byagenda mu gihe imikino runaka itarangiye, ari nayo ngo hakozwe inama y'amakipe mu cyiciro cya mbere kugira ngo haganirwe kuri icyo kibazo. Muri iyo nama ngo amakipe menshi yemeje ko shampiyona n'igikombe cy'amahoro bisozwa bitarangiye, maze ikipe ya APR yari ku mwanya wa mbere izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions League, naho Rayon Sports ikazasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo muri CAF Confederation Cup. Muri iyi baruwa ubuyobozi bwa Rayon Sports bukomeza buvuga ko bwatunguwe no kumva ko hemejwe ko AS Kigali ariyo izasohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup hagendewe ku itegeko rivuga ko iyo nta gikombe cyabaye hasohoka ikipe yari igifite umwaka ushize. Bakomeza bagira bati dushingiye kuri iyo baruwa tuributsa ko igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2019-2020 cyakinwe ndetse kikagera muri kimwe cya munani kiza guhagarara kubera icyo cyorezo cya COVID-19 ndetse natwe twari tukirimo, bitandukanye n'itegeko mwagendeho rya CAF riteganya igihe kitakinwe. Bwana Perezida, nk'uko ibikombe byose byarimo gukinwa bigahagarara kubera ibibazo cya COVID-19, ntitwari gufata umwanzuro mwemeza ko kitakinwe, bityo tukaba dusaba nk'uko mu kugena ikipe izasohokera u Rwanda mu makipe habayeho mbere iwayo mutavuze ko shampiyona itabaye ahubwo ikaba yarabaye igasozwa mbere y'imikino yose, no mu gikombe cy'amahoro mwari kwemeza ko cyakinwe ariko ntikirangiye, maze mugafata umwanzuro mukagendera ko inama yatanze y'abanyamuryango mu nama yabaye nk'uko twabivuze. Kubera iyo mpamvu tukaba tubandikiye tubasaba guhindura umwanzuro mwafashe, tukaba ari twe tuzasohokera u Rwanda muri ubu buryo bukurikira. Niba mwemeje ko imikino ihagarara nk'uko mwabyemeje, amarushanwa twarimo yose agasozwa mbere y'igihe, turabasaba ko icyo gihe hazasohoka ikipe yari iya mbere ku rutonde rwa shampiyona igasohokera u Rwanda mu mikino makipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe yari iya kabiri igasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo nk'uko byifujwe n'abanyamuryango mu nama yaduje. Bitabaye ibyo, mu cya kabiri nk'uko muvuga ngo ikipe izasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo ari twaye igikombe giheruka cy'amahoro nk'uko kitarangiye sezo ya 2018-2019, aho akaba ari naho mwashingiye mwemeza ko hazasohoka AS Kigali. Ubwo iryo tegeko ryanakubahirizwaga mu makipe izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo nk'uko shampiyona itarangiye, bityo tukaba ari twe twasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo nk'uko na shampiyona itarangiye, bityo tukaba ari twe tuzasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo kuko nitwe twari twatwaye shampiyona ya 2018-2019. Mubigize mutyo tukaba dusanga umwaka muturenganuye. Twashatse kumenya impamvu Rayon Sports ijurira iki cyemezo cya Ferwafa. Uyu munsi umwe mu bayobozi ba Rayon Sports atangariza H. Innocent ko nubwo cyafatwa ngo hari ibibazo byinshi mu ikipe, bityo ko ubu ariyo mwanya mwiza babonye wo gusaba Ferwafa ko yakwisubiraho. Tumubashije niba bafite abakinnyi bahagije bo gusohokera u Rwanda, uwo muyobozi yavuze ko bahari ariko yirinda kuvuga niba bazongeramo abandi ku basanzwe cyangwa niba
niba bazakoresha abo basanga umwigizi ati abakinnyi barahari rwose icyo abantu ntibakwiriye no kukigiraho impungenge niturenganurwa tuzasohokera komite ya Kiyovu Sport bakoze left ku rubuga rw'abanyamuryango hatumizwa inama y'igitaraganya bamwe mu bagize komite ya Kiyovu Sport bivuye ku rubuga ruhuriraho abanyamuryango b'iyi kipe ya Kiyovu Sport imaze ivuga rumwe muri banyamuryango b'iyi kipe ahanini bishingiye kuba hari abifuza impinduka mu buyobozi abandi bakaba bavuga ko ikipe iyobowe neza uko kudahuza kwa hato na hato kwagiye gutuma haza umwuka mubi mu banyamuryango ba Kiyovu Sport uhereye mu nama y'inteko rusange iheruka kubahuza aho bamwe bifuzaga ko bahita habaho amatora kandi atari ku ngingo y'ibyigwa z'uwo munsi nyuma y'umwuka mubi utari mwiza umaze iminsi ubu kudahuza kugeze no muri komite y'iyi kipe aho bamwe mu bari muri iyi komite batangiye kwitandukanya na bagenzi babo amakuru Innocent yamenye muri iki gitondo nuko muri komite nyobozi hari abagera kuri 4 muri abo bari bayigize bitandukanyije n'abanyamuryango bagenzi babo ku rubuga rwa WhatsApp rubahuza basangiriraga amakuru ku munsi abo bivanye ku rubuga bakagenda harimo Mutijima Hector Vice President wa kabiri aba muri Ajame Fan Club, Karekezi Felix umunyamabanga, Kayinganwa Angelique umubitsi aba muri Ajame Fan Club na Mugabe Fidel ushinzwe komisiyo ishinzwe amategeko no yamaze kuva kuri urubuga. Ibi ubuyobozi wa Kiyovu Sport mvuye kuri François hise atumiza inama itunguranye igomba kuzahuza komite nyobozi y'abayoboye ndetse n'abigeze kuyobora iyi kipe kugira ngo hongere haganirwe ku buryo abantu bakongera kuvuga rumwe. Ni inama biteganyijwe ko izabera kuri Sainte Famille ikazaba ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 6 Nzeri 2020. Ibi bibaye nyuma yaho iminsi ishize abanyamuryango ba Kiyovu Sport bibukijwe ko komite nyobozi iriho izasoza manda yayo muri uku kwezi kwa Nzeri 2020 hagahita hategurwa indi nama y'inteko rusange idasanzwe izaba igiye gushyiraho indi komite nyobozi nshyashya. Ni mu gihe kandi kugeza ubu Karekezi Olivier nk'umutoza mukuru w'ikipe ataratangazwa abandi batoza bazamwungirizaho, hagiye havugwa amazina menshi atandukanye ariko nyir'ubwite Karekezi akaba ataravuga abo bazakorana kugeza ubu ngubu. Kagere Meddie ize hanze ubutumwa busa n'ubusezera ikipe ya Simba ku mugoroba kuri uyu wa gatanu akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo Instagram na Twitter. Meddie Kagere Rubega yashimiye muri w'ikipe Haji Manara n'abafana ba Simba ku cyubahiro bamuhaye mu butumwa busa busezera iyi kipe. Meddie Kagere amaze iminsi atishimiye ukuntu muri Simba atakibona umwanya uhagije wo gukina kandi ari we maze imyaka 2 yikurikirana yitsindira ibitego byinshi. Mu butumwa ashyize hanze yashimiye abafana na Bwana Manara ko bamuha icyubahiro gusa yasaga n'usezera muri iyi kipe. Yagize ati 2019-2020 ari umwaka w'imikino ukomeye, twageze ku bikorwa bikomeye. Simba ikipe tekiniki n'abakinnyi mwarakoze. Haji Manara n'abafana ba Simba mu cyubahiro ihora mumfitiye twiza kamwira 2020 bwa Bega bwaherekejwe n'amashusho ye muri Benjamin Mkapa Stadium kuri Mbadey yabaye kwezi gushize, bwakiriwe bitandukanye n'abakunzi ba Simba Sport Club. Amakuru amaze iminsi avuga ko uyu rutahizamu Kagere Rubega atameranye neza n'umutoza we Van Bronckhorst utakimubanza mu kibuga, ariko mpamvu ashobora guhindura icyerekezo akayekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu mu Rwanda APR Football Club. Bivuga ko uyu rutahizamu ashobora kuba yaratereranye amagambo n'umutoza wa Simba Van Bronckhorst nyuma yo kwegukana igikombe cya Sheffield Cup. Kagere Meddie Rubega yanabanje ku ntebe. Amakuru Simba Sport Club yaje guhakana yivuye inyuma. Kagere Meddie ni rutahizamu ufite ubuhanga budasanzwe wifuzwa n'amakipe atandukanye mu karere, aho bivuga ko ashobora kuba ari kuganira na Azam na Yanga na APR. Ikinyamakuru icisha amakuru y'imikino kuri YouTube Innocent cyatangaje ko gifite amakuru ko yaba Meddie Kagere Rubega ndetse na Jacques Tuyisenge baba barabonanye n'ubuyobozi bukuru bwa Football Club, aho bemeranyije kwisinyira amasezerano y'imyaka 2 bakaba bayifasha kugera ku ntego zo gukina imikino yatsinda CAF Champions League. aho ariko umuvugizi w'ikipe ya APR Football Club Kazungu Clever yabwiye Innocent ko kugeza ubu ibya Kagere na Jacques muri APR babyumva nk'ibihuha gusa, ngo ari abakinnyi beza buri wese umwe yafuza kuba akinisha. Giti Kagere mushize yifuzwaga na Zamalek mu Misiri. Jacques ne ko mubara bombi abakinnyi beza nta kipe itabifuza mu karere, gusa kugeza ubu amakuru dufite nuko tutari twavugana nabo, ariko biramutse bibaye nabyo ntacyo byabitwaye twazabakoresha. Yaya Toure
yirukanwe mu mukino yiteguraga gukina kubera gushaka kugura indaya. Kizigenza Yaya Toure wamenyekanye muri Manchester City no muri Barcelona yirukanwe mu mukino wa gishuti wa UNICEF wo gufasha abana batishoboye kubera gushaka kugurira indaya abakinnyi bari mu ikipe ye. Uyu mukinnyi utarasezera ku mupira w'amaguru ariko udafite ikipe yirukanwe muri uyu mukino wa gishuti wategurwaga ubwo yabwiraga bagenzi be ko bagomba kuzakina mu ikipe imwe, ko ashaka kubagurira indaya. Yaya Toure w'imyaka 37 ufite umugore n'abana yabwiye bagenzi be bari bahuriye mu itsinda rya WhatsApp ko azabazanira hoteli y'inyenyeri 5 bagombaga gucumbikamo iceshire abakobwa 19 kubanezeza. Uyu mugabo yahise anasangiza bagenzi be amashusho y'umukobwa wambaye ubusa ari koga. Ibi bintu byababaje cyane abakinnyi bagombaga kuzafatanya muri uyu mukino wa gishuti barimo abakobwa n'ibyamamare bitandukanye. Ibi byamamare byahise bisaba abategura Soccer Aid na ETV ko birukana Yaya Toure kubera iyi myitwarire yababaje. Yaya Toure ufite abana 3 n'umugore we Gina yasabye imbabazi ndetse asiba ubutumwa, gusa ntibyamuhiriye kuko yirukanwe muri uwo mukino uzaba ku cyumweru. Umwe mu bahaye ikinyamakuru The Sun amakuru yagize ati buri wese muri Soccer Aid yababajwe n'ubutumwa bwa Yaya Toure. Hani group WhatsApp yari ihuriyemo n'abakinnyi be kandi buri wese yayitangagamo ibitekerezo. Yaya Toure yabasangije amashusho y'umugore ari koga yambaye ubusa, yitwaye nabi cyane kandi ntabwo byari bikwiriye. Yahise avuga ko arazana abakobwa 19 bateye nk'uko warimo koga hanze bazi muri hoteli babashimishe abaraba abakinnyi mu mukino baza gukiniramo. Abonye ubwo butumwa bose barakaye cyane. Uyu ni umukinnyi wo gushaka inkunga yo gufasha abana, ariko birababaje kuba umukinnyi ufatwa nk'umunyamwuga atanga ubutumwa nka buriya. Yaya Toure yoherereje ubu butumwa mu ijoro ryo kuwa 4 w'iki cyumweru muri groupe y'ikipe y'isi yarimo abakinnyi nka Patrice Evra n'abagore bakina nka Julie Fitting, Lilian Sandros na Cherry Grimes. Iyi groupe yarimo abakinnyi bazahangana n'ikipe y'Ubwongereza. Uhagarariye Soccer Aid yatangaje ko Yaya Toure yahise yirukanwa muri iki gikorwa kubera amashusho y'urukozasoni yohereje. Bashunga Buba yavuze ikibura ngo asinyira ikipe yo mu Rwanda bumvikanye. Umunyezamu w'umunyarwanda wakiniraga ikipe ya Bidikoni yo muri Zambia avuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Mukura, hasigaye ko yuzuza ibyo bumvikanye akaba yayisinyira nyuma yo guturukana na Rayon Sports mu mpeshyi za 2019. Uyu munyezamu aherekeza Zambia mu ikipe ya Bidikoni ya mwaka ariko bakaba batazakuzanya uyu mwaka. Uyu munyezamu akaba yarumvikanye n'ikipe ya Mukura yo mu karere ka Huye ayikina myaka 2 iri imbere. Aganira na H. Innocent umunyezamu yavuze ko byose byarangiye, hasigaye ko iyi kipe yuzuza ibyo bumvikanye bigomba kuba bikubiye mu masezerano ye nawe akabona kuyisinyira, cyane ko afite andi makipe amwifuza. Yagize ati yego twarumvikanye, hasigaye ko bashyira ibyo nabasabye bigomba kujya mu masezerano yanjye, nzahita mbasinyira nibabikora nta kibazo. Bashunga Buba ku munsi wo kuwa mbere nibwo yageze mu Rwanda avuye muri Zambia. Yakuriye mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru wa APR Football Club, akinira Rayon Sports, Bandari yo muri Kenya n'andi makipe atandukanye yo muri Afurika yagiye abasha kugenda acamo, ariko akagenda hakora imyitozo ntabashe kuyakinira.